Da je Srbija sve zanimljivija stranim kompanijama za prezentacije svojih novih modela, nedavno je pokazao i Hyundai, koji je izabrao našu zemlju da u njoj organizuje regionalnu prezentaciju modela Tucson. Novinari iz Ukrajine, Belorusije, Kazahstana, ali i iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, prve utiske o nasledniku modela iX35 sticali su upoznavajući se i sa našom zemljom. Sve zvanice, među kojima su bili i predstavnici naše redakcije, imale su priliku da ono što su čuli na konferenciji za novinare provere i u vožnji. Prva deonica je vodila od Beograda ka centru Navak. Tu su se novinari podelili u 3 grupe, pa dok su jedni imali priliku da predahnu i da Tucson pažljivo razgledaju na statičnoj prezentaciji, drugi su vozili program pripremljen na stazi. U idealnim uslovima van saobraćaja mogli su da probaju koliko je novi model dinamičan, upravljiv i stabilan. Osim toga, na off-road poligonu su se vozile samo verzije opremljene 4x4 sistemom, koje su pokazale koliko se van asfaltnih avantura može očekivati od ovog kompaktnog SUV-a. Recimo, verzija sa 4x4 pogonom u svakodnevnoj vožnji isporučuje snagu na prednje točkove, a kada je to potrebno, u stanju je da do 40% obrtnog momenta prebaci i na zadnju osovinu. Osim izbora pogona, Tucson nudi veliki izbor motora. Najsnažniji je dvolitarski dizelaš sa 136 ili 186 konjskih snaga. U ponudi je i manji dizelaš zapremine 1,7 litara sa 115 konja, ali i 2 verzije benzinca zapremine 1,6 koji se nudi sa 132 ili 175 konjskih snaga. Posle testiranja na stazi centra Navak, gosti su u laganijem tempu vozili najpre Dobronaka Fruške gore i vinarije Kovačević, a program završili u Vrdniku, gde su u hotelu Premijer Aqua sumirali utiske. Prodaja novog Tucsona je već počela na našem tržištu, nudi se po ceni od 18.000 evra za osnovni benzinac sa 132 konjske snage.